Dobar dan, dobri ljudi. Nalazimo se u Valjevu i danas smo posjetili manastir Jovanja. Manastir Jovanja nalazi se u neposrednoj blizini Valjeva, na oko 7 km udaljenosti na putu za Bajinu Baštu i Poćutu, u selu Zlatavić. Manastirska crkva, posvećena rođenju Svetog Jovana, predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. Nema pouzdanih izvora o tačnom periodu kada je manastir podignut, ali se veruje da je najverovatnije nastao krajem 15. ili početkom 16. veka. U prvoj polovini 18. veka u manastiru je bila aktivna bogoslovska škola. 1788. godine Turci su zapalili manastir, ali je početkom 19. veka ponovo oživeo kao mirska crkva. Manastirska crkva je jednobrodna građevina pravougaone osnove, koja pripada uprošćenom raškom stilu, sa kubetom koje nose prislonjeni lukovi sa severne i južne strane i polukružnim svodom na istočnoj i zapadnoj strani. Apsida je polukružna i zasvedena. Dve priprate su dozidane kasnije, pri čemu je jedna od njih dodata početkom 18. veka, 1706. godine, zahvaljujući kriturstvu braće Vitanović, Jevte i Jovana, koji su doprineli obnovi manastira. Stariji živopis iz 17. veka crkve Svetog Jovana je obnavljan nekoliko puta. Kompozicija Hristovog raspeća na severnom zidu izdvaja se svojom monumentalnošću. Predstava Blagodeti se nalazi na istočnom luku na prostoru ispod kubeta, dok se značajno oštećena freska Krštenje Hristovo nalazi na južnom delu. Pored manastira Jovanja, u blizini Valjeva nalazi se i manastir Ćelije, kao i manastir Lelić, što čini nezaobilaznu trojku svetih mesta koju svako treba posjetiti. Nadam se da vam se dopao video i da ćete u znak podrške zapratiti kanal i lajkovati video, a mi se vidimo na nekom narednom putovanju. Do sledećeg viđenja, pozdrav!